namhlanje ke sihlangene njalo ngizaphinda namhlanje sihlangene njalo sizofaka ilitshe sikhumbula obaba bethu omama bethu okhulu labogogo bethu abafowethu abanye abantwana isikhumbuzo sizofaka ilitshe ngithi njalo futhi ngoba liyabona imiduli leyi 1 2 long as 3 silokho silifaka likhitshwa sigcine ukuhlangana lapha mhla ka 25 May yikho kade sifaka khona ekade limile la khitshwa kodwa ngenxa ukuthi abantu abalele lapha isihloko zethu asoze siyekele ukuthi sibakhumbule yikho siphindeza hlangana lapha njengabantu abakhalayo ngizacela ke usobhuku ukhanye abuye phambili lapha azosamukela endaweni yakhe. Yabonga mphathi wohlelo. Salibona bazali ngihlonipha amakhosi ethu lapha ubuphathi bonke wesigaba labonke abantu bemzini abasithekele namhla. Bakithi asoze kube la maningi okwami ukuthi ngilamukele kulomkhosi esingathi lapha ngokwesithathu namhla ukuthi sizoba sibuthene khonapho esithemba ukuthi okwakathesi ngokugcina njalo kuzaba lokhu ngokugcina kuzobela phakathi ngakho liyamukelwa kule ndawo asisebenzeni kuze kuyephela lela. Siyabonga mphathi. Siyabonga sesamukeliwe nxa sesamukelwe ke ngabadala besigaba sesikhululekile lingakhululeka ngiyananzelela njalo lami ngicizelele ukuthi ngiyananzelela kulabantu abavela khatshana abanye bavela koBulawayo kulabanye abavela eHarare ngoba indawo leyi ingabe kulesi sigaba kodwa abantu abalele lapha abantu abasuka endaweni ezijiyeneyo abanye basuka eMidlands abanye abecholotsho abanye basuka kithi eLupane labo balele lapha yikho sihlangene njengabantu abasuka endaweni ezijiyeneyo. Ngiyananzelela ke lezi nduna zethu amakhosi ethu ngiyananzelela silo uchief abavela eMartin North ngiyamnanzelela ngithemba ngizasukumisa ngesikhathi esesifaneleyo. Ngiyananzelela kwene indawo eMart South lalapha esikhona amakhosi ethu akhona ngiyalini khothamela makhosi ethu. Ngizacela ke ngaleli thuba njalo ngibize umfundisi uReverend uNdlovu azosinika ilizwi. Siyakwazi ukuthi nxa abantu behlangene ikakhulu bahlangene ngosizi lapha sisekhaleni sihlangene ngemfa isemfeni abafundisi balakho ukuthi basiduduze basinike ilizwi elisiduduzayo. Ngakho ke ngizacela ke umfundisi uNdlovu abuye ezosiduduza nxa siqhubekela phambili ngeprogram nxa siqhubekela phambili ngosizi ikakhulu lizwile ubaba ukhanye ekhuluma ukuthi sesihlangane kwesi3 uthemba ukuthi asisoze siphinde sihlangane. Ngithemba ukukhuluma ngakho kakhulu ukuthi nxa silokho sihlangana sikhala silokho sikhumbula singahlanga kungapheli isilonda nxa sesithi sesisiqedile isilonda sithi sesidlulile zafaka ilitshe abantu bangakhipha kulokho kusivuselela. So baba mfundisi ngiyalicela libe phambili lizosinika ilizwi elizaduduza ngeyomphakathi. Ngithanda ukuthi ngihloniphe
hloniphe kakhulu indunankulu yalapha baba uFuyane, hloniphe indunankulu ubaba Mathe, hloniphe indunankulu ubaba uDakamela, lezinye izinduna kanti labaphathi bomdabu abakhona kulindawo labangekho kodwa abahlanganyela lathi ngalomkhosi wenduduzo esingawo. Thanda ukuthi ngihloniphe futhi kakhulu bonke ubukhokheli obukhona lapha, umlisa wonke umuntu, lezimuli ezikhona lapha, ngiyahlonipha kakhulu. Ngingakachumayeli, ngizachumayela kafitshane, kodwa ngingakachumayeli ngithe ngibona abafana abancinyane beqhubela uChief Istina esakha. Kwangishaya kakhulu emphefumulweni wami ngathi nxa amajaha amancane kangaka ephatheka ngomsebenzi omkhulu kangaka, mina ngingubani ukuthi ngingafaki isandla sami kulesi isakhiwo sesikhumbuzo esilapha. Ngase ngidobha ke lami Istina ngafaka ukuthi kube imemory lokuthi I'm in support yalokho okwenziwayo lokufakwa kwelitshe leli. Vumelani ke ngiya eBhayibhelini sikhangele encwadini yesambulo. Ungangibambela yini lapha? Yes. Encwadini yesambulo, Revelations chapter 6, Revelations chapter 6 verse ngelika 9. Lithi iBhayibheli, lalapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altare imphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi ababelabo. Verse 10, bamemeza ngelizwi elikhulu besithi, Nkosi ebusayo, engcwele leqotho, koze kube nini ungathonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na? Asikhuleke. Selibaliwe izwi lakho baba wethu omhle, khuluma lathi ngalo leli lizwi elimiphakade elalikhona elizahlala likhona kuze kube nini nanini. Siyakhuleka ukuthi ukhulume kithi, ukhulumele lizwe njalo ngaleli lizwi, ngoba lona liphilile lilamandla okwedlula inkemba esika inqa zombili. Khuluma silalele ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. La esibala khona visa ukuphakamisa okulandelayo. Number 1, sibona documentation on the issue of justice. Umbhalo okhuluma ngendaba yokuthonisisa kumbe yokwahlulela okuhle. Esibala khona lithi iBhayibheli, ngabona kuvulwa uphawu. Amen bathandekayo. Ngabona kuvulwa uphawu. Namhlanje ngizabona kuvulwa uphawu. Uphawu lolu othi walubona kuthiwa lwalusolungo lwesihlanu. Ngamanye amazwi zikhona impawu ezazifakiwe kodwa zafakwa lolu osoluvulwa solungo lesi-5. Lethemba ukuthi nakule indawo yaseBhalagwe zikhona impawu ezithile ezike zafakwa kodwa namhlanje si kulolu uphawu. Angizange ngibuze ukuthi ngolwesingaki, kodwa lapha eBhayibhelini ngibona uphawu lwesihlanu. Amen bathandekayo. Uthi solivuliwe lolu phawu, ngabona ngaphansi kwe-altare imphefumulo yalabo
ababebulewe. Ngabona ngaphansi kwe-altare imphefumulo yalabo ababebulewe. Uyabona ungabulala abantu ubagqibele ubaqatshise akupheleli lapho. Kukhona ukubonakala kwabo ngoba impilo yomuntu ayisiyo impilo yenyamazana ukuthi iyavela ihambe ukhohlakale ingazathi kufe impukane. Umuntu wadalwa ngomfanekiso kaThixo wafuza uThixo. He comes from eternity and he lives eternally. Amen bathandekayo. Wavela lo Thixo ukhona uzakufa kodwa uyaphila eternally kule mpilo la ngale kwengcwaba. So siyabona ke lapha ukuthi imphefumulo yababebulewe ikhona yabonakala ikhona. So ngazathi la eBhalago ikhona imphefumulo yababulawayo ikhona iyaphila ikhona ikhangele. Lalela iverse elilandelayo lithi verse 10 lithi bamemeza ngelizwi elikhulu. Bona laba abafayo, bona laba belemphefumulo engaphansi kwealtare bamemeza ngelizwi elikhulu. Lalela, ungamsilensa umuntu ngokufa, umbulale umuntu, umngcwabe, umqatshise, kodwa igazi lakhe liyakhuluma, ilizwi lakhe liyakhuluma, impilo yakhe iyakhuluma. Sikhangele encwadini kaGenesis, indoda eyabulawa kuqala ibulawa nguKayini, igama layo nguAbela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhangela emhlabeni wathi, Kayini, uphi umfowenu na? Igazi lakhe ngilizwile likhala emhlabethini likhuluma. Amen bathandekayo. So igazi lomuntu obuleweyo alithuli, liyakhuluma. Futhi likhulumani na? Likhuluma ijudgment, likhuluma ukuthonisiswa, likhuluma ukwahlulelwa okuhle, likhuluma ukuthi kambe kuzathonisiswa nini, kuzaphindiselwa nini ngegazi lethu. Ake ngikubalele uverse 10. Mhlawumbe uzathi umfundisi uzikhulumela imicabango yakhe. Bamemeza ngelizwi elikhulu besithi, Nkosi ebusayo engcwele leqotho, koze kube nini ungathonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na? The dead speak. You can silence them, but they will speak. And we read a documentation here. It is important to document ngempilo zabantu lanxa babulawa. It is important. That cannot be changed. That cannot be reversed. Nanko esikubonayo. Kuyini okunye okuvelayo na? Kuthiwa basebenikwa kwaba yilo lalo ingubo emhlophe, batshelwa ukuthi baphumule okwesikhatshana kuze kuphele inani labayizinceku labazalwane babo ababezabulawa njengabo. Kuyavela ke sobala ukuthi uNkulunkulu ulabo laba bantu. Kuthiwa befile benjalo baphiwa ingubo ezimhlophe ilowo lalowo. Amen bathandekayo. You can sideline people, kill them and think they are finished, but they have a God in heaven. They have a God in heaven. Aluba mbengile thuba benza libalela ku chapter 1 ka Revelations. Uyasitshengisa ngoJesu ehamba phakathi naphakathi kwebandla lakhe ephethe izinti zesibane eziyisikhombisa esandleni sakhe kulabo ababala iBhayibheli. Ube usuzibuza ukuthi ngesikhathi sokufa
ngesikhathi sokuhlupheka ngesikhathi sokuhlukunyezwa ungaphi uNkulunkulu? Where is God when people are killed, when people are suffering? Where is God? And in the book of Revelation, kubhuku lika Revelation, siyabona ukuthi uJesu ukhona uhamba phakathi kwabantu bakhe abahlutshwayo labahlukumezwayo. So wena ozwayo olaleleyo, inkosi ikhona, inkosi kayikude, inkosi ikhangele. Uyavela futhi sobala ukuthi uphethe amabandla akhe esandleni sakhe ngesandla sakhe esisikhombisa, meaning that umuntu ophilayo impilo yakhe isezandleni zikaJehova. Amen bathandekayo. Isezandleni zikaNkulunkulu. Wena awusiwo uNkulunkulu. Akula muntu emhlabeni owadalelwa ukuba uNkulunkulu phezu komunye umuntu. Munye opha impilo njalo munye okumele avume ngokuhamba kwempilo yomuntu. Amen bathandekayo. So ngamanye amazwi impilo yomuntu kumele ke ihlonitshwe, inanzelelwe ukuze iphatheke ngesisindo esaneleyo. Ukufa komuntu sengizacina, ukufa komuntu ebulawa, it is a generational crime. Liqala lemideni yonke engacitshwayo. It is a generational crime. It goes beyond the intergenerations. It is an eternal crime. Khangela uKain sibala ngaye, he murdered uAbela and it is recorded. Khangela uFaro who killed the firstborns Egypt, kuyaqaqa ukuthi it is recorded. Vala ngoHerod in the Bible wabulala the 2-year-olds boys, it is recorded. Vala ngoHitler ubale ngoNero, it is recorded. If it happened to them then, it will continue to happen because history repeats itself. Namhlanje ufuna ukubuza ukuthi, what do you want to be known of or to be remembered for? Therefore, be careful on how you live. Live in such a way that you will be remembered for promoting the well-being of all for all. Phila ngendlela yokuthi nxa uphila uzakhunjulwa ngezinto ezinhle zokuthuthukisa abantu lempilakahle yabantu, ungakhunjulwa ngokufa kwabanye abantu. Amen bathandekayo. Bese sithi izwi lenkosi sengiqina bamemeza bathi sophindiselwa nini. Lithi iBhayibheli inkosi yasisithi okwesikhatshana nje, okwesikhatshana. Uyabona nxa ngisaphila ngonile, nxa usaphila wonile, uphiwa ithuba lokuphenduka, repent and confess okwenzileyo ukuze uthethelelwe lalelo cala lingasabalelwa kulo. Nansi into engiyithanda ngoNkulunkulu, noma ubulele abangaki, wenzani ngabafileyo, but when you repent, you change your heart, you change your attitude. Ume to kill, stop what you are doing, and then reform, change from your wrong actions. iBhayibheli likhuluma ngoNkulunkulu who forgives. Amen bathandekayo. And when God forgives you, you are forgiven. But when ungaba isikolo uthi uyamisana lo Thixo, then you will see ukuthi olamandla phezu kwakho ngubani, between the creator and the created. Asikhuleke. Baba wethu othandekayo, sikule indawo Baba si dedicate ilitshe lesikhumbuzo
sokwedlula lenkulungwane zabantu bebulawa Nkosi yamakhosi bengelacala, bebulawa befela Thixo ukwesaba komuntu. Ngoba imvama siyabona ezwini lakho ukuthi all those that killed other people, it was because they were anxious. Baba babengahlalisekanga futhi babengazizwa besecure. Kodwa baba izwi lakho likhuluma ngokuphindiselwa baba kwaba izoni labangalungile. Siyakhuleka ke Thixo wethu omhle ukuthi kube lokuphenduka futhi kube lokuvuma izono kuze kube lokuthethelelwa kungakaveli ithuba lokwahlulelwa. Siyakhuleka konke lokhu ngoJesu Kristu Nkosi nomsindisi. Amen. Siyabonga umfundisi ngamazwi amahle kangaka. Yazi umfundisi uthe ebala iBhayibheli afanele lethi intshumayelo. Wasengikhumbuza enye ivesi enhlanelayo. Kule nsuku ngiyabala iBhayibheli sengifuna ukuba umfundisi lami. So kule vesi engithandileyo ngibala ikukhinzi nxa ngaphambanisa. uDavida uthe sesiya esekhethe uSolomon ukuthi abe inkosi. Uthi nxa sesiya kufa uyambiza uSolomon, uyamnika imlayo, uyamnika iyavalelisa. Amakhosi akudala sibili bebekwazi, abantu abadala bebekwazi uqala ukuthi ake sinamhlanje yakufa. Ngoba wamvalelisa. Kodwa wasemvalelisa wamnika umlayo oyi-1. Wathi Jowabu, kuthiwa nguJowabu, wathi Jowabu inkosi hayi umkhulu wamabutho ubulele okapteni wabama-Israyeli ngesikhathi impi siphelile, ngesikhathi sokukuthula. Ngesikhiwa ivesi yakhona it in times of peace, ngesikhathi kulokuthula yena besiyabulala abanye. Ngakho ke uzafanele imenzanga lutho, kodwa ngitshiyela wena ukuthi umenze lutho. Ubona ukuthi akalali kuhle, ubona ukuthi uyambulala, wamnika instruction ukuthi umbulale. uDavid watshela uSolomon ukuthi abulale umkhulu wamasotsha ngenxa ukuthi ubulela abantu ngesikhathi ungelampi. La kanye uSolomon wambulala. So ngicabanga ukuthi into esikhuluma ngazo vele ukuthi kudala ngokukhona sokuqhathekile ngxenye ukuthi lathi sibala iBhayibheli sifunde okunye ukuthi sikopeni kwamba ukuthi eBhayibhelini kanti bebesenza njani nxa behlangana lento zegenocide leGugurawundi. Ngoba khani lesikhathi sabo Solomon labo David iGugurawundi yayikhona yenzakala. Ngakho ke ngiyananzelela ke sithe siqalisa uhlelo undoda umbuso ofuzwayo ubengekho lapho. Ngithanda ukumemukela nditshengisa kade lingakamboni. I think isonke siyamazi kakhulu, yindoda esebenze kakhulu, is very passionate ngendaba yeGugurawundi. I think sonkeni lapha we are very passionate nxa ukuthi sikhona lapha siyabuya, kodwa ngokusebenza ilanga lonke evuka etshona elala indoda leyi icabanga indaba ile yeGugurawundi ithi resolve njani. I think usele eqhubekisa phambili umsebenzi abebewenza vele indoda othiwa ngiqhubeka ndubo likhawe la yayisebenzela kakhulu indaba le. So baba Fuzwayo ngiyawamukela, ngiyamukele futhi lo matshelela laphana, ngiyamukele lo dokotela uHadebe. Ngizakuthi kancane ngithi uHadebe I think sesiyazana for almost 25 years. Eyakihambi emazweni iphenduka indoda yankhona, kodwa yabile ukukhuluma ngendaba yeGugurawundi, yabikhuluma ngendaba yabantu bemathebeleni,
ukuthi indaba le ilungiswe njani. Ngakho ke baba Radebe ngicela ukunika 1 minute nje ukuthi ubuye phambili uzobingelela abantu 1 minute nje. Mphathi womsebenzi ngiyabonga ukuhlonishwa. Ngibonge ubaba umfundisi ophethe umsebenzi. Sisendaweni yakho Magwegwe siyabonga. Labakhulu bakho izindweni ezikhona ezokukhaphileyo siyabonga. Lani lonke bandla abakhokheli abakhona ngimncane kakhulu ukukhuluma nxa likhona linabadala. Thina singabafana benu. Ngibonge kakhulu ibhethu likaZulu eyilo udlawu lwethu. Sithi ludlawu lwethu ngoba yibe sibathume emalahleni. Lo msebenzi awuchazayo wenziwa ngumfowethu umbuso ofuzwayo labanye bakhe. Thina abanye sawesaba sase sithumela bona. Asekubongeni lokho yiwamafitshane ngiyabonga. Siyabonga. Ya, odokotela awu 2 minutes nje bese beqedile ngoba bajayele ukubhala kakhulu. Siyabonga dokotela. Yawazi ukuba ngu-MC umsebenzi omuhle kakhulu. Isikhundla esikhulu kakhulu nxa likhetha izikhundla libokhetha izikhundla ezi-right ezingani ziphezulu ngoba ngu-MC. Yawathi u-MC isikhundla esikhulu kakhulu. Ngoba namuhla njo MC akula muntu olamandla oyedlula wami ukuthi ngisukumise amakhosi. Akula khonapho ole privilege oyokuthi uyasukumisa amakhosi. Nxa liyala ukuthi ngilamandla manini libone nxa sekuphuma kumapikitsha ukuthi umbani umuntu yabe emeduzani lamakhosi lonke alisoze liphume kuyaphuma mina. Ngakho ke ngithanda ukuthi ngiyethule ngobunono obukhulu ngokuzehlisa ngokuzithoba. Ngiyethule inkosi yethu uChief uMathema azosibingelela azosinika amazwi osiqinisa njengoba lizwile ukuthi asikho oqala. Ngibe ngikhuluma lenkosi uFuyani ekseni ngithi hayi ngimkhumbuza mhla ka 25 May sila wathe qeda ukuchaya ihlahla ukuthi siyakhela ngathi hayi kanti chief indaba ungahle usifakele futhi ukuthi nxa siphenduka sayakha ngaphi. Namtshela ayila kanje siphendukile. Baba Nkosi nathi thuba bingelela likhulume liqinise abantu bethu. Salibona. Enjani? Ngiyabona sithi sisemfeni la. Kulento eyi1 enthanda ukuthi ngiyigcizelele kakhulu. Ngithanda ukubonga induna uFuyani. Ngimbonga nje ngesibindi laso. Ngoba akulula ukuthi ujikijele ngelongwe omunye ejikijela ngamatshe. Kodwa lokho emila athi izolo laba sibuyile besicabanga ukuthi siyaba zinduna sengu10 ngokuvumelana wethu. Ngithi ngiyakhangela mbona sesengu3 kuphela. Khona kanye ngakukhulumayo last time sithi lingathembi kakhulu lithembele ezinduneni. Ezinye zingamagwala. Ngifuna ukubeka ucaca. Ezinye izinduna zingamagwala. La nxa sokuthiwa sikhulume ngakho udaba lokugurawuni. Abanye lokho bengani bayesaba. Kodwa mina soze ngithi kasikhulumeni ngodaba lokugurawuni. Mina wakathe sokukhuluma lokumbona ngani kakuncedi. Into esengiyifuna ukuthi asenzeni ngegurawuni. Let's put more action. Entweni yokugurawuni yiyo into engasenza ukuthi abantu belapheke. Ngoba lokana ukuthi sibe lokho sithi siyakhuluma singafiki labanye abantu siyabe sikhuluma ngokuthi ibhalakwe kodwa abantu abaningi azake bafike khona eBhalakwe yakho.
siyabe siphelela khona ngale kubo holiday ino kumnandi khona la kubo Rainbow singake sifike on the ground ngoba ama victims entirely asemakhaya obuningi bawo lapha kulama victims khona njalo kule nkulumo enye eyathi phuma badala mfuna ukuthi ukuzidefenda amfuni ukuyekela ukuthi lihlale lingakwazi ukuthi kwenzakalani loba lizizwa ukuthi izinduna zikhuluma lo president mfundi ngubeke kucaca okunye kasivumelani lakho kulabanye abakuvumayo yebo nxa lananzelela lezwa ukuthi izinduna bezilo president zakhuluma ukuthi kulalokhu kufanele kwenziwe ngabona into yokuqala yathi phuma yaba unumber 1 kwaba yaba first priority kwaba into yama birth certificates hayi nakamvumelani lakho konoko labanye ingcenye futhi izinduna kazivumelani lakho ukuthi into yama birth certificate yiyo number 1 kulalapho kufanele uqalwe khona angeke uqalwe ngama birth certificate singakakwazi ukuthi umuntu umnikazi weground yena vele ngubani ngoba ukuba into la esiyafanana nje labantu kade sabachana lemkhoba ngoba umnikazi kakathi ukuthi hayi yimi ngakwenzayo so senzani nxa kuyikuthi into sisebenza into enganamnikazi ngoba into le kufanele ibe lomnikazi njalo abanikazi basesekhona nxa kuyikuthi baleqiniso lokuthi into le kayisetshenzwe ngithemba ukuthi ngase omnye swami egcekeni lapha wathi hayi yimi ngakwenzayo ngicela ukuxolela izinto ziqaliswa khona lapho i-documentation yonke leyana okunye of course we want like yona le memorization I think yayingenye yezinto esasikhulume ngayo esayivumelana kodwa kokuqala kayisikho khona ngoba kule nto zabo apology le acknowledgement esisikhangelela ukuthi yizo zokuqala kufanele sikhulume ngazo ukuthi umnikazi wayo kade ngubani okwakhathesi mina mbone ngani kusesengamadlwane nje ngamadlwane okudlala but sidlala ngabantu abafileyo enthanda ukuthi abantu bakithi linanzelele lingagcoba izinduna lithi izinduna sezithe asizo zonke okuthiwa i-National Chiefs Council senginika lokuthi ngobani abakwenzayo thina lofuyani lo baba ulo lingasicali asikho ku-National Chiefs Council safica i-document isikhona abanye bethu abazinduna abaku-National Chiefs Council abanye abakusenate base besilwa lathi ukuthi thina indaba singavumelani labo ukuthi into leyi ihambe ngendlela enje kodwa bekhuluma futhi besenza njalo beziphikisa bethi hayi sesikuvumelene kodwa hayi akukanto esilungisiwe singalungisani sonke lokhu ngesiphumela lakho sathi liphumela lakho lekuthethe ngoba thina sikhangelela ukuthi izinto zonke ziphathelene ne-ground zivele kini ama victims yini abantu bokuqala ngoba yini lelatshwayo yini labantu abafalwayo hayi izinduna okuqala futhi yimi umetshela umnangakho ukuthi mnangakho into le inika izinduna ngangathi ukuthi bayinika izinduna ziyibambe ngalolu hlobo mina ngangikhangelela ukuthi izinduna njoba into ye-ground le into esabekayo balutshwana abangama laphana ukuthi into le sesifuna ukuthi sisebenze mina ngangithi izinduna njengoba abantu abaningi ngangikhangela abakithi bathembe zona izinduna lezi ngangikhangelela ukuthi izinduna zizathwina le National Peace and Reconciliation Commission kusetshenzwe kundawonye ukwenzela ukuthi abantu bakithi laba ababa ngama victims babe lesibindi ngoba bebona omunye wabo induna abahlala laye ehamba le National Peace and Reconciliation Commission ngoba even le composition National Peace and Reconciliation Commission ngamvumelani layo even i-National Chiefs Council amvumelani layo okungenza ngingavumelani layo ukuthi babathatha ama decisions liyakhumbula la ku ground emathebeleleni lapha kayingenanga zonke indawo yangenikhetha kulamanye enorth kwamanye ama districts azangingena kukhona emathebeleleni south kwamanye ama districts engangenanga khona so mina nganzithi into ezakwenzakala ngabe kwakuhlalwa phansi kuyikuthi kulungisa udaba lolu ngokuhamba kwakhe kufanele ukuthi ama chieftainships ababa yibo ababa affected babe yibo ababa directly involved not the National Chiefs Council not even uCharumbiri ukuthi abuye azothi chair that National Chiefs Council kwakufanele ukuthi kube le mapping eyabithinta laba abantu abalabantu abalahle yena ungena ngovesi bani kade njoba kala muntu wafayo kala muntu owakibo obuya emkhalele ethi ufuna i-birth certificate kala muntu wakibo ofuna i-death certificate so ungena ngawapha amandla uyabona ukuthi ngabanye babantu engingathi mina nca ngumbono wami ngithi ngabantu engcenye abathunywe kumbe abathi bazasigoqa njengezinduna sibe ku-basket yezinto lezi angihambe amvumelani lakho lokho ngifuna ukubeka kucaca amvumelani lakho konoko kwabhalwa phansi okwabhalwa phansi la kubona kusiyabalwa nguNick Mangwana ngayo angivumelani lakho noma nini engcenye abanye abamba ngabe bevumelana lakho mina hayi mina ngokwami ngamvumelani lakho mina into enza vumelana layo
into ezabe isuke kini alikabuzwa lina njengabantu abelatshwayo ukuthi lisitshele kumbe lililande lithi baba uMathema thina into esikhangelele yona yilokho akufanelanga futhi njalo kusuka omunye umuntu kwenye indawo ezesitshela ngeground kumbe ezesitshela ukuthi siyilungise njani kufanele kube yithi esihlanganayo njengesizwe sangapha eMandebeleni sikhulume ukuthi into lesifisa ukuthi nxa sokuthi siphelile iphele njani yaqala njani kufanele kusuke kithi nxa kungasuka ngakithi ukuthi into le lokho isemzini kayiso yethu asila ownership mina ngila ownership I will keep a distance on it angisoze ngisondele phansi kwakho into engala abantu kayisebenzeki ngoba abantu yini elilamandla yini elilatshwayo yini okufanele lisitshele lingalandaba ukuthi nginduna kufanele lisitshele ukuthi hayi nduna yethu into esifisa ukuthi ngabe yenziwa yilokho lalokho kube sokulandelwa khona kungalandelwa okufunwa ngabantu abavela kwezinye indawo kumbe abafuna abavele Harare ambone ngani khonapho hayi amvumelani nje sithi share information ngoba abantu bakithi bayabecabanga ukuthi hayi izinduna zonke ziku National Chiefs Council induna zonke azikho ku National Chiefs Council there are only a few chiefs yizo zaphuma le document leyana singasayitholisa ikhona ngithanda ukuthi ngitshela ukuthi mina hayi ngiyayidisowner njengoba ingazange isuke kini mina ngikhangelela ukuthi into le nxa isuke kini yabo siyabonga hayi tshani izandla hawo xa kungakhuluma inkosi la tshaya izandla ngoba inkosi singanga izihlandla zikhona lapha sesingafakile ukuze nidale lapha mina ngiyabe ngihlebe ngisecretary lapha so siyabonga amazwi asiqinisayo somlomo siyabonga kakhulu liyasikhuthazile ngiyake ngizwa abadala xa ngengikhula bathi inkosi ngabantu batsho njalo anti then this week ngiyathi ngiyabona into lezi ebulenjini labo bokuzilibazisa laba bathi social media omunye ekhuluma ukuthi inhlanzi nxa ingaphuma emanzini hayi ekuphila kwankhona aseyinhlanzi kodwa inhlanzi ingaphuma emanzini amanzi atshintsha ahlala amanzi kodwa inhlanzi yabisile problem so labakhokheli ngendlela uchief emzwa khuluma ngayo uthi yena uhamba labantu yelalela abantu siyakubonga kakhulu ngaleli thuba njalo anjoba ngichila ukuthi namhla hayi yime ngikhuluma official yime ngikhuluma lamakhosi siza sesiqedile iprogram lizaxoxa labantu zalikhulula lixoxe laba amakhosi ethu kodwa kathesi bakhuluma lami yime ngizibambileyo ngizathanda ke ukwethula uchifu ovele sabeleni sakithi mina ngivelela uPani 41 eyami induna hayi ibambekile ibingabuya ngiyakwazi ukuthi iyabuya kodwa mbonani ibambekile kodwa ke kuyafanana u41 lo 53 vele ngomakhelwane so as long induna eka 53 khona induna yami so induna yami njalo ngithanda ukuyimema ukuthi ngilinike ithuba chief lizokhulumisana nabantu uchief Dakamela ngithanda ukunanzelela uMagwegwe inkosi yethu esihlangane ngayo lapha sizoxhasana nginanzelele futhi inkosi yethu uMathema enthemba ukuthi kade siselimazi oqeda ukuphuma lapha nginanzelela amasobhuku nje labo bonke ubukhokheli lebheju likaZulu benzile uthayi kweni ledlawo yiba abathunyelwa phambili okuchisa khona siyabonga kudinga isibindi endaweni ezinjalo ngithanda ukuthi badala sinanzelele futhi into mhlawumbe ngathi silethe lapha into esilethe lapha indala mhlawumbe indala kulabanye thina abanye sazalelwa kiyo emfisa ukuthi likunanzelele ngilomfanekiso nje wona lo esikiwo namuhla isizathu ngilapha badala ukuthi laphana kwaphambaniseka isizathu ngilapha futhi ukuthi laphana kwaphambaniseka
isizathu esizangenza ngibe lapha futhi ukuthi lapha kuphambaniseke. So enzama ukutsho badala ukuthi i-problem ayipostpone, i-problem yafeswa hedwa ilungiswe. Kube kwaphelela laphana kube inhliziyo zethu zaduduzeka, mhlawumbe namhla kube sikhuluma okunye, mhlawumbe sikhuluma nge-apology, kumbe namhla sikhuluma ngezinye izinto. Kodwa ngabe lokho kubuyelela into eyi-one, inhliziyo zabantu ziyalimala, inhliziyo zabantu ziyaphuma igazi. Ngoba into esikhuluma ngayo abanengi bethu lapha lizananzelela ukuthi into esikiyo lapha ubuhlungu bethu buyachiyana. Yikho lezwi ukuthi siyimathebeleland zikhona indawo mhlawumbe esingathi za-affecteka, zikhona indawo futhi ezinga-affectekanga. So ukukhala kwethu kuyachiyana. Imfa yakoDube konje sibongobani, imfa yakoDube uNdlovu uthi hayi kuyafiwa these days, kodwa yangibo umthole embatha ingubo. So ngifuna sikunanzelele khona ukuthi nxa sibamba izinto zona lezi sizibamba ngobuhlungu obuchiyechiyeneyo. So singaba sonke nje khonapha, abanye besizwa ubuhlungu obulutshwane, abanye besizwa ubuhlungu obukhulu, kodwa kuhle ukuthi sikhalisane ndawonye, siduduzane ndawonye. Ngakho siyabonga ukuthi sibe lapha, amanengi awakho badala lathi besizoduduza, lathi sizokhala lani, kodwa ngisithi mina akubi le peace nxa ungena kuxolelana, kodwa akubi lokuxolelana nxa kungavunywanga ukuthi ofuna ukuxolela umbani. So kuqakathekile konkana ukuthi si-identify ukuthi mbani ofuna ukuxolela, ngeke uvuke umxolele. Kufuna abafundisi lo kanti umxolele ngakuxolisanga. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Manje ngisakwazi ukuthi ufuzwa inxa esenika ubukhosi, hayi kodwa andikakagcotshwa. So namhla azoze imbizi. Azoze imbizi. Hayi siyabonga. Ngaleli thuba ke lizwile ke amakhosi ethu asekhulumile phambilini. Bebekhuluma ke bethi bazoxhasa inkosi yalesi sigaba, inkosi eyiyo esigabeni sayo amathambo ezihlobo zethu alele khona, inkosi eyiyo ekhangelene lamathambo abantu abaningi abasuka endaweni ezijiyileyo. Lizwile ke ukuthi bayinvayithwe inkosi uMagwegwe bazoxhasa yena, bazokhala laye. Nalesi thuba ke lami ngithanda ukuthi lingivumele, lingincedise ngibize ke inkosi yethu uFuyani uMagwegwe ukuthi ezophambili, ezokhulumisana lathi, ezosiqinisa amadolo ethu alobunzima ngale indaba. Lizwile ke uchief ethi kungayisikho ukuthi laphana kwaphambaniseka la namhlanje ngaba sikho la, ngabe sikwenye indawo, ngabe sikhuluma ngokunye, kodwa ngenxa ukuthi kulokho kuphambaniseka yikho silokho esibala. Ngenxa ukuthi kulokho kuphambaniseka lenhliziyo zethu zilokho ezisiba buhlungu, lokho ezingapholi, lokho ezithunyuka. So sikhangelele emakhosini ethu ukuthi asinike ithemba, asiqinise. Baba Fuyani. Salibonani. Gwalo 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 machobana, gwalo 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 machobana, babe sezenje baba mkhulu. Ngijayele ukukhuluma ngaphathanga lento le, ngaphatha lento incenye bese ngiswani siba lovalo. Uhlabela ngiyakuthanda mina badala, ingcenye ngazange ibe inkosi, ngazaba umuntu ohlabelelayo.
ubukhosi sibuse kofuzwayo. Okwamachobana ake ngithi mina kuthiwa amakhosi esintu indaba yomkhonto. Umkhonto lo ngokwamachobana. Kodwa okwamachobana ngalo umkhonto ngeke ngatshela ukhumalo lapho ukuthi ngiyowashiya kuyona lindawo okwamachobana. So nxa sibamema sithi abeze lapha sicela ukuthi basondele. Ngoba yibo basusa lesa sikhona basiletha la. Ngithe mina obethu ubukhosi kuthiwa ngobomkhonto. Yibo bakhisizwe lesi sikiso lamuhla. Kodwa lo mkhonto wawungasiwo ukubulala abantu. Wawungokuhlanganisa izizwe. Khonapha nxa singathi asiphakamisa izandla ukuthi uqona ngokabani. Uzathola ukuthi izinhlanga ezihlangeneyo ezishiyeneyo ezakha isizwe sikaMachobana. Silesifiso sokuthi isizwe sikaMachobana sihlale sihlangene. Leli litshe simi ngalo lamuhla lapha eBhalagwe. Kungenxa yokuthi inzalo yesizwe sikaMachobana yachabalala khona. Ngakho nxa sisiza kusukena lindawo kufanele size njalo siyisizwe sikaMachobana. Ilusizi mina nxa ngimi lapha ubona amakhosi asondele abemabili kuphela. Ngoba abantu abalapha sike sathi sikhulumi sathi ngabantu abavela kuzo zonke inxa zakithi zakomthwakazi. Ngokunjalo ukuthi laba abangazange beze lapha kanti manje abantwana abalapha kufanele ukuthi bakhangele ubani. Badala lapho uphelele khona umphefumulo ukuthi esintwini siyahamba siyelungisa. Ngitsho lenkomo imbala nxa ingahlatshwa lapha ziyafika zibongolela ngithi kunjalo. Kanti manje laba abantwana abalapha mina ngizabamba ngayiphi ngasiphi isandla uyise ngazange asondele. Ngicela ukuthi sikunanzelele singamakhosi la nxa engekho khona ukuthi lindaba le ukuze abantu esibaphetheyo basondele kufanele kube yithi esihamba phambili. Singekele ukuvela thina abantu angeke basondele. Bentshela abadala ukuthi ngeke sibize abantu lamuhla ngoba siyakwazi kulomkhuhlane. Kodwa nxa sihamba thina siyafika abantu baza kwejwayela. Inhliziyo zabo zijwayele baze basondele. Kodwa indawo le phakathi kwesigaba sakofuyana. Ilitshe leli songokwelesithathu lifakwa lamuhla kona. Abantu bakofuyana mina kathesi ngithi ngabantu bakofuyana. Angithi lifakwa kokofuyana. Abantu bakofuyana ngicela ukuthi likwazi ukuthi laba abantu esingabo lapha ngabazali bethu. Yizihlobo zethu. Omakhelwane bethu. Ngakho nxa sifaka ilitshe injongo yokufaka ilitshe leyi ikudinga ukuthi sipholise izilonda ezazikhona. Nxa wena uzabuya ulandela ngemuva ufuna ukhipha ilitshe. Kuthi wena ulwa lathi. Kathi wena unwakithi. Kodwa enguthandayo ukuthi la nxa singasoze ukuphuthise thina uzavela ucina ukuthi yathi ngubani okhipha leli litshe. Kodwa lamuhla bengicela ukuthi ilitshe leli badala singaliqakathekisi kangako. Kodwa asiqakathekiseni ukuthi kungani silapha. Ilitshe bengalithatha behambe lalo kodwa okwenzeka lapha kulamuntu ongakucicha. Ngizilo ukuthi asilodokotela kodwa basatshonga ukuthi udokotela ngulo ohlabayo ngama-injection ngoba laba abafundileyo. Xa uyilaba abafundileyo ingwalo zakithi bengicela mina ukuthi bahlangane labanye abakithi abakwazi ukuloba. Imbali le yombhuqazwe ngizayibiza ngalelo ulimi lwakithi ngoba yilo ngilwazi. Lelo linye ibizwa ngilazi. Indaba le yombhuqazwe kufanele ibhalwe phansi badala. Ibhalwe yithi ingabhalwa ngabanye abantu. Abantwana labo balapha ukuthi bebelethe isitina lapha. Abanye bakwazi ukuthi sikwini khona. Bakufunde bangakufanisi kumbe bezwe ngabanye abantu. Bakufunde bakwazi ukuthi kuchoni lokho. Ngoba imbali yethu le yesitshengisayo ukuthi singaphi kathesi. Izababonisa futhi ukuthi sivela ngaphi nani sesikwazi. Ingcenye bazabona lokuthi siya ngaphi. Babe ingcenye yalolo hambo esahamba sesiya lapho esiya khona. Khonapha kulindawo ngathi ngifika la ngomunye umnyaka ngo2007. Uba uMathemo wayekhona ngale besithi lami ngizakuma lapha engimi khona. Ngathola lindawo kuthiwa Heroes Acre. Ngale ngakhangela ngale ngaphambili. Kuthiwa Heroes Acre lapha. I-district, angithi i-district baba Heroes Acre. I-district Heroes Acre lapho kuhlangana khona nxa kule micimbi ekhona ephathelane lesigaba nxa sisiza kumdlalo kazi okuthiwa wini Heroes Day. Emidlalo we-Heroes Day anti kushaya inguzo. Anti kunjalo badala. Kanti manje nalake la chaya inguzo emathuneni.
Kathi manje umkhubo wangapha sesiwenza. Konokho sizakhamizi zakhona apha kofuyana. Angithi ukuthi sikhulume ngakho. La nxa ungayisitha abaqali bendaba. Mina sakhuluma ngalokho okusizisa ubuhlungu. Ukuthi okunjengakhona okusifuna sikulungise. Ukuthi kathi sizagida njani lapho kufanele siyekhala khona izinyembezi. Sathi sisiza ngaleli ilanga sathola abantu ngale bephethe impopho. Nasize ekhala lapha. Ukuthi size ekhala lapha uzahamba uyekhala njani uphethe impopho? Ungahamba uthi uyakhumbula kini uphethe umkhonto, kanti umkhonto ngokwenzani? Ani umkhonto usisiye empini. Nesabe singeze empini lapha. So sizakulungisa lokhuyana. Okunye okwenza ukuthi thina kusizisa ubuhlungu ukuthi kuthiwa asikhulume ngalolu daba. Kodwa kulokunye okwenzakala eceleni okutshengisa ukuthi udaba lelo akukhulunywa ngalo. Wenziwa amahlaya ngalo. Silabantwana lapha. Mina ngikhulele kona. Silabantwana lapha abambayo la. Kuthiwa kuse Falcon kudala kuthiwa antelope mine. Abantwana labana bafika basunduzwa. Kwathiwa abame eceleni. Ngabantu esingabaziyo kodwa abantu engasiyo nzalo yala. Labo bantu yibe sebegebha khona phana. Labo bantu yibe sebethola inzuzo yala. Thina sisala singatholanga lutho sikhona. Kodwa ngithi mina sikhuluma njani kade ngapha khona umuntu angathi yena uyaxolisa kodwa lokho kufaka umuntu elihlweni. Uyaxolisa njani? Angithi labantwana nxa sokuthiwa baxolisene kufanele babambane izandla baxhawulane. Na kula muntu esike saxhawulana la yena. Kodwa kuthiwa asikhulume lapho lokho, asikhulume ngakho lokho uze kuphele. Akupheli badala. Ubhuqazwe lo mina ngibona ngathi awuphelelanga la. Lokhu siya phambili. Kodwa ke bengicela ukuthi abantu bakithi ikhulumile inkosi phambili yathi ubuholi bethu buyasilela. Yebo phela badala ngithi kuvele nxa kuyiwe empini akuze kwayo umuzi wonke. Kodwa lalabo bangahambanga empini ababesele uzibuse babemfuna ngithi. Angithi kunjalo. Asibaxhaseni ingcebe ngasondelela baze bafike lapha esikhona. Ukwenzela ukuthi lento esingayo iphumelele kube yinto ebambekayo. Abazali labana bangale bakwazi ukuthi bafike la. Ngaphandle ake ngithi mina nxa sokwedlule konke lokho esikhuluma ngakho. So kusuke lezi zinto lezi lakho lokho konke okudumayo. Okumqoka sithanda ukuthi sesizabuya thina sesiyisigaba sesizelungisa okwethu lapha. Ukwenzela ukuthi nxa sidlula lapha sikwazi ukuthi lapha kwakusezakalani. Sikwazi ukuthi lapha singaphi siya ngaphi. Zinenge inhlanga sezifike kimi zathi angiyecela ebantwini ukuthi indawo lesiyenze ibe isikhumbuzo esombhuqazo. Mina ngingedwa nje ngithi asoze ngiye ebantwini ngiyecela ebantwini. Kanti kuze kuthi ibhalapho ikho lapho kuyabulawela khona abantu kwakucela ukuphi umuntu. Ngokunjalo ke nxa isizwe sengithi sikubona kulungile ukuthi akubuye kuze kwenziwe ilokhu za museum la ayibuye museum zekwenziwa la ibhalapho. Bengicela mina ukuthi ngabe kuthiwa kuyabonakala umuntu ngiphakamisa isandla ukuthi yena ungubani. Ukuthi wonke umuntu akula muntu obemenyiwe wachiwa ngaphandle ukuthi abe la. Njalo wonke umuntu olapho lelungile lokuthi abe la. So bonke abantu abalapha siyalubonga ukuthi lifika laza sichasa laba ingcenye yethu. Kodwa ngiyakwazi ukuthi aliye ingcenye yethu vele liyithi iko kwenzela afika khona. Ngiyabonga. Umbhalo lapho ufundeka kanje badala ukuthi ubhalwe ngesindebele. Ukwenzela ukuthi kube lula ukufunda kimi. Kanti amakhosi afundile nga. Kutabhalapho a concentration camp, everlasting memory of tens of thousands of men, women and children who were killed, tortured, forcibly disappeared, raped and sexually abused, who lie in mass graves, shallow graves and disused mines in Mud North, Mud South and Midlands. The government of Zimbabwe is responsible for this genocide and crimes against humanity, officially opened by chiefs from Matebeleland, erected by community with the assistance of Ipechuligazu.